Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, жалпы YouTube көршілер, амансыздарбы туғандар. Бүгін число 18 февраль 2024 жыл. Сіздерге өте сонун зор видео шығарабыз достар. Бірден лайкты басып қойыңдар, таш етіріп. Тоқ чөже бойынша. Бисмилlah. Охо, машалла, машалла. Қараңыздар достар. Адрес айта кетсек, адрес ош жапалақтабыз туғандар. Кеңеш. Көріңіздер туғандар. Bir шетте маалыматты беребиз. Сен астын айтабыз, канча күндүк болду. Лигорин бар экен, өзүбүздүн жайдары тоок бар экен, Адлерский тоок бар экен, Чорный. Эле? Кайсында да бек 4-чүсү? Московский Чорный, а? 4-чү парада кандай эле? Московский Чорный. Московский Чорный. Бисмилlah да бу четте машина. Булар кашакелер экен, а? Кашакелер. Мына ушул бул кайсы бир айлык болгон. Мына. Жаганда мындан башка мына кашакелер бул канча күндүктөр? 20 күн болуп калды. 20 күндүк болуп калды, а? Булар бир айлык болуп тура уже? Бир айлык. Бул Московский Чорный арасында Адлер бар. Чөтө жакшы көрүнбөй калды, караңгы болуп. Булар да ошондой экен, а? Достар, мынау местаны көрдүңүздөр. Ортого печке коюптур. Отту жагыптыр. Мына воздух ушу аба тартып кетчү. Градус айтып койсок, биринчи эле 29 градуста турат ушул. Үйдө мен комнатанын ичи 29 градуста турат азыр. Көрүңүздөр, мына месталарын бүт өзү жасаган досубуз. Өзү жасап, өзү даярдаган. Булар деле кийинкиси, булар кашакелер, а? Карада аралаштан эми кашакелер. 20 күндүктөр канча сомдон ушулар? Кашакелердеки. 130 сомдон азыркы сенасы. 130 сомдон азыркы сенасы, а? Кыргызстандын бар жагына салып бересиздер, а? Доставка кандай болуп калат? Сүйлөшөбүз телефондон. Сүйлөшөбүз, а? Доставкасы сүйлөшөбүз дейт. 20 күндүктөрдүн пулун айтты 130 сомдон. Булар жана бир айлыктар. Буларды 150 сомдон. 150 сомдон да сүйлөшөбүз, а? Албат кем болуп калышы мүмкүн, а? Жок, буларды. Же боло турган эле сенес. Бир айлык. Буларды, аналарды кем болушу мүмкүн, буларды болбойт. Булардыкы бол сүйлөшө 150. Булардан бир аз сүйлөшөбүз дейт. 130 сомдон сүйлөшөбүз дейт. Булар жана ага тургандар. Булар адилер экен, а? 20 күндүк болуп калды булар дагы. Адилер 20 күндүк болуп калган. Булар канча? Булар 220 да. 220 сомдон сүйлөшөбүз, а? Болобу? Болот, сүйлөшөбүз да. Мыналар. Жайдар өзүбүздүн кашекелер. Булар жаңы чыкканбы? Булар жаңы чыккан. Булар өзгөртүп чоңойт беребиз. Сатылбайбы азыр? Бар, сатылбайт. Заказ мененби? Заказ менен. Уже мен ысып баштадым, үй нормально температура 30 болуп калыптыр уже. Буларчы? Лигорин булар. Лигориндер, а? Тукум багатында. Нече школот? 1 жыл той туп берет да. Бул канча айда тукумга жетилет экен? Булар 4 айда жетилет. 4 айда, азыр ушул 4 айда жетилет. Şu turuşta baksan 4 ayda jetilet, ha? Azır ne jem jep attılar? Cibirler. Cibir. Suusunaçı, ne koşuldu? Özün darılar var, koşular. Bular da şu Ligorin mi? Ligorin ne bular da? Var, Ligorin. Bular kança pulu? Bular çoğunluk satılır. Az satılbay mı? Adillerleri zakaz alır. Adillerden bular da жаңы çıkanlar, ha? Жаңы çıkanlardan 50 sonra zakaz alır. Bardığı taza işenişti be, o da kalasa. İşenişti. Joop ba buyursa? Joop. Taza kaldı adiller. Bular da adiller, ha? Güzel somdan tasapkası menen da balkim süleşip kalsa, jakın ortasına qarap, alыстығына qarap. Bular dagı kaşakeler eкен, ha? Tasapkası menen desen, töylleri 10 taşı alıp büyük akıntır deyken de. Hem конечно 10 tağa bolbayt bирок. 100дөн нары сүйлөсөңүздөр
буга дагы жакшы болот. Сүйлөшүп барсаңыздар, сон болот. Булар 20 күндүктөр, а? 20 күндүк. 130 сом булар деле, а? Багуу кандай экен? Кыйынчылыгы. Мээнет кыйын бекен? Мээнет да кыйын. Биз 4 жылдан бери багабыз. 20 чечемен баштап үйрөнүп калыпсыздар, а? Мен башында өзүбүзгө да эле багып Москваский Булар московский чорный, а? Актар жайдарлы аралашты. Московский чорный. Танабыз. Булар канча пулу? 150 сом берем. Булар тукумга жеткеби? Тукум жетти. Аралаш, а? Булар кашекилер экен, а? Жайдарлар булар дагы. 130 сом. Булар канча? 150 сом. 150, а, болду. Булар дагы өзүбүздүн жайдарлар экен, а? Булар сатылабы же заказбы? Багып берем булар. Уже satıldı, ha? Bunlar özünün jaydarlar eкен. Bunlar Adler. Adler'din 20 gündüktörü. 220'dan dediler bunlar, ha? 220 somdun. Aslındağılar da Adler. Мысалы, жаңы баштағандар алып қалса, телефонды группалар бар да, сонда үйретіп, қандай алып бағат. Көпчүлүк ошондой суроодо кантип багабыз сразу эле. Эми жаңы баштагандарына чоңун алса жакшы. Майданы. Азыр уже күн деле кыйла жылуу болуп баштады. Уже март деле жакындап калды буюрса. Чөжө сезон башталган. Общий канча бар ушул жерден? 2000 бар. 2000, машалла. Жакшы берекесин берсин. Ушинтип багып бизнес кылсаңдар болот тугандар. Заказ, мисалы, кийинки кишилерге да алса болот, эми, Адлер, жайдары. Мына московский чорный деген. Жайдарлардан 4000 штук бар. Багылда азыр. Бар, а? Сарайда. 4000 штук бар. Шундан. Ушу партиядан бар. Оптимал алып десең болот, а? Оптимал. Дәлсе жок. Только жибир жемин жеп атабыз булар? Adillerden gök. Budan gök, ha? Var. Ekvatorda var bunlar. Zakaz tayar, ha? Böyle alabız, zakaz. Dostlar, bul çözülөр niyesini telefondan böyle ekran betine kaldırabız. Özüңүздөр çalıp, жақшы сүйлөшсөңүздөр болот. Sodalaşıp degендей доставкасы деле болот дейт. Конечно, түрлі бұғада bir 100'den нары алсаңыздар, апарып, жеткирип берет. Анан 10'ды 20'ны алсаңыздар, бұғада ақтабай қалады, турусы. Бұлардағы Adler. 10-20'ны алса, аймақтары жақсы салып берем. Башқа райондарға? Оштан салып берет. Бар жақсаға бөлесе, ишеништүү. Телефон Башқа областарға деле салып берем. Денсаулықтар бар, жақшы, Құда қаласа. Мал шетке бурдерлерді ама жайларсың ама. 2, 3, 4 езаш екен, а? Көпшілік үшінде бурдерем заказ қылып қашады да. Жасап беле өресің бе? Уақыт жоқ. Уақыт жоқ бұл? Басқа işsizden бар да. Көпшілігі шуғадан күні ашады да, қантып баға өз деген сұрау да. Науыл отты жағып. Мен өзім сатып алдым бұлар деген. Мына бурдерді бе? Сатып алдым. Да, 1-3-те ашып қалса керек осыларды. Өте алам дегендер болса. Қаншаданға алдың мен? Ел келім дайлы болса. 2000? 7000. 7000? Turşu 7000. Қайар, а? Мына су құйшылар менен бе? Су құйшылар менен. Мына қылсаң су құйылады екен. Өзі жақсы екен да бұл. Азайған сайын өз көбейіп. Бүт шарт түзіп қойып тұр. Мына жемдері G1 деген. Только өзінің жем беріп бақсаңыздар туғандар. Чөжілер тез шоңыз. Тұқымға дағы тез кіреді. Жақсы шоңыз. Adler 5 айға жетпей тұқымға кіреді бұлар. Мен да өзім баққан елем. 4,5 айда тұқымға кірген да. Қороздар 3,5 айда қиқырған. Көпшілігі шемейді жоқ. Қан төбелері. Только өзінің жеміне бақсаңыздар тез жетіледі. Өте соның жақсы.
Videoni жыйынтатайбызбы ошондо менен? Буйруса, а? Достор, чалыңыздар, заказды бериңиздер, алыңыздар дагы иште баштаңыздар бизнесте. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Сак саламатта калыңыздар.